गोंयांतले कोमुनदादीची राखण करपा खातीर गांवकार नवी संघटना घडोवपाचो निर्णय वेगवेगळ्या कोमुनदादीच्या गांवकारांनी घेतला. सोमारा जाल्ल्या गांवकाराचे बसकेंत हो निर्णय घेतलो अशें सिगमंड डिसोजान सांगलें. कोमुनदाद जमनीत जावपी बेकायदेशीर बांदकाम बंद करपा खातीर नवो कायदो करचो अशी मागणी आमदार आलेश रेजिनाल्डान केल्या. Platform for Gaonkars from different parts of Goa to come together and meet and discuss initiatives, discuss problems faced by various comunidades and find solutions, collective solutions, get advice for problems and day-to-day challenges that we are facing in the comunidades, which are called Gaonkaris. So Gaonkars are the owners of the Gaonkaris, of the comunidades. Comunidades operated as village republics. They are pre-Portuguese. So we would like to make a mention of that. The comunidades are pre-Portuguese. They were not formed by the Portuguese. They were only called comunidades by the Portuguese. Where any illegal construction comes, first action is of the comunidad to see that this illegal construction is stopped and action taken to see that it is demolished. Many of the comunidades they have mentioned, they got dissolved. Dissolved for the reason is that they could not bear the areas of land revenue. So they were attached. In some cases where for the salvation, there are some comunidades who floated what we call shares. And now earlier what is the term, what is the original term is aksam. But if you read that what is aksam is nothing but a document called IOU, like how we say a hundi type. मंगेशकर घराण्याचे नाव संवसारभर गाजता. लता मंगेशकर आशा भोसलेच्यो संगीताच्यो कार्यावळी संवसारभर जाल्यो, मात गोंयांत आशा भोसलेची केन्नाच कार्यावळ जावंक नाशिल्ली. आयतारा पयलीच फावट आशा भोसलेची कला अकादमीत मैफल जाली. मंगेशाक नमन करून तिणें मैफलीक सुरवात केली. मात ह्या वेळार आयोजनाची वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान कांय लोकांक उबो रावन कार्यावळ पळोवची पडली. पळयात आशा भोसलेची गोंयांत पयली मैफल. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश. जटाजूट माथ्यावरी चंद्रकला श्रीधरी. जटाजूट माथ्यावरी जटाजूट माथ्यावरी चंद्रकला श्रीधरी. जन्मजन्माचा हा योगी संसारी आनंद भोगी. विरागी की म्हणून भोगी, विरागी की म्हणून भोगी. शैल सुखासनी गंग, गंगे गंग मस्तकी वाहे. माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे. इतल्याने खबराचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.